kang Kristo. Agkatanda kayo pong siklod at makyabe kareng mumunang panalangin. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang king dewakan ning mapamirayang demonyo. Pagamo amumike ko, king lupigan sana ning Diyos, at iko, prinsipereng hersetos ning banwa. King upayang tinggap mo king Diyos. Patalundongan me king infierno'y satanas, pati na rin alawang mga rawak kay espiritong luyon-luyon king yatu, at manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Oratio Imperata. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit tayo pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adon ni keka ing kambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakalataw. Adon ni keka, ing balikdan mo kaming mikmon lugod, at yatsyat may kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, aliran mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alanggang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para ing kakayap ding sabla, at doon nakasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli na ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, may kabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarian na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, masanay pisawili nga klis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Virhen. Enduning Divina Gracia, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Lukluk tamo po. Hilagyo na ipampo, king anak ang Espiritu Santo. Amen. Miso. Kapasalamatan dari Mrs. Anita Canlas and family at Sandra Teodoro and family. Para karing magmasusi king Aldoring Karelang Kebayton, lalong-lalo na di Rogelio Peña Nudo,
Marvin Mariano, Evelyn Mariano, Alma Bordon, para king Malagwang Kabalnanandari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Jumel Villanueva, Kim Gabriel del Puerto, para king makapasubaling kapagnasan ng Jose Pepe Hizon. Para kareng maldang kaladwa, lalong-lalo na di Lilian, Dennis, Corazon, Teresita, Lilia, Mamerto, Balbino Jr., Teresita, Conchita, Mercedes, Onofre, Anselma, Francisco, Fe, Domingo, Bartolome, Samuel Michael, Luceria at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kristo. Kin Domingong iti pagmasosyan tayo, ingkapat ng Domingo ning karaniwan na panahon. Panamdaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo, at ban maging mabungayo at makabaldugan, ing kaya katamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Makyabe tamo po ngeni, king pamagkanta, king dalit apamuklot.
Kiluginig pa ang Pananak pang Espiritu Santo. Amen. Ginoo, manatiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin, Ayabak po kay kayo nga. maya pabok po naman among. Kapatid at yutana king kapat ng Domingo ng karino panahon. At nganing penandit, panagkat kay kayo. Ing ganakantala kayong lubtam, din katam personal kay donan king Diyos kaniting banalamisa. Ang timurin ganakantala naman din katamong kasalanan kay milabas at manyawad tawad kay Diyos bang kanita magitang karapat dapat marapat niyang pangkaniting banalamisa. At nga tamong ang iagkas, magkumpisal ko, King Diyos sa mayabayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, King isip amano at tapat, at niyailawang kakulangan. Uli nanita yung panagapuko kung Santa Maria ang kapilamang Birhen, kareng sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginuta mo. in Diyos sa mayupayang tutu, pagaluan nagatamo, at kayong pangapataw da rin kasalanan tam, idala nagatangan sana kayong biyelang angga. Amen.
Paggalumo kay kami o Diyos aginumi, ing parangalanda ka king kabilugad ming kaisipan, at luguran ing balang metong king katutuan ding puso mi. Kapamilatan ing ginungi, Kristo anak mo, ang mabibiyat magari kambi mo kametungan, kasan metong ning Espiritu Santo, metong a Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. King panahon ng Hosias, nga nakanako ning Gino. Baluran ako, bayura ka dininan biye, at piniliran ako, bayo ka pamibayit ban maging propeta karing bansa. Emo painan ing lubmo. Munta ka, sabyan mo lo karelo, ring sablang bage inutos kong sabyan mo. Katatakot karelo. Nung mitakutan kange ni karelo, lalo ranakang pamatakutan, potangatsu na ka karelo. Makiramdam ko, Jeremias, ing balang tao keting bansa, ding ngarining huda, ding opisyal, ding pari, at ding memalen, lumaban langan keko. Dapot, ngeningaldo iti, gawan dakang matagumpe karelo. Mangari ka king metong asyudad, ami padurot nan kuta, o asyas atangsu, o pader abakal. Eka masambut, uling kayabe mo ko, at era ka paboren. Ako, ing Ginu, ing magsalita. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Dios. Ibalita ko ing pigkalubmong kaligtasan. Ibalita ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ika o Ginu, ing lalapitan kong santungan. Emo sapain tulot ing dugpakako ing kabiguan. Uli na ning makatuliran ko, kakong asahan ing saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Ibalita ko ing pigkalob mong kaligtasan. Maging antika sanang matibe santungan para kako. Metong akuta akambilan ko kapilanman. Ika ing kakong santungan at talapaglualo. O Diyos ko, iligtas mo ko karing mga rawak ataw. Karing kinggamat do, ring alaking matulid at mabagsik ataw, iligtas mo ko. Ibalita ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ika o Ginu, ing kakong kapanayan, at asahan manibat pa kanitang anak ko. King mabilog kong biye ke kako manalig. Ika na ing maningat at manantabe kanako, manibat pa anyang mibait ko. Ibalita ko ing pigkalob mong kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan at aldo-aldo ibalita ko ing pigkalob mong kaligtasan. Purian ko o Ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan, kakong ibulalag ing keka bukod mong kayapan. Ibalita ko ing pigkalob mong kaligtasan. Kaduwang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Corinto. Pag nasanyulasan ng lalong akamtan, ding maulagang kalam. At ngeni, ituruke ing paralan a maygit karing sabla. Nung makapagsalita ko man karingamano daring tao at ding anghel, dapot ala na ako manglugod. Ing amano ko, mangari mong kampanang bebyong o pompyang akalaksing.
At nung atsukanako ing kagiwa na ning masanting apamanaral, at ayon tinjan ko ngan ing sablang makalihim at ing sablang kabyasnan, at ing maragula kasalpantayanan, ama kayalis karing bundok, dapot ala na ko manglugod, ala kong apala. Ipamiye ko man ingat atsukanako, at pasilabing katawan ko king sakripisyo, dapot ala na ko manglugod, ala ko nga pala. Mapibaba tayo at magana ka ing lugod. Eya mapangalalo o makasarili, o mapagmatas. Eya magaspang ayugali, eya maymut, eya masungit. Eya tatanamwa. Ena pitutulan ing marawa kadapat, nune ing katutuan. Ing lugod e talakasawa, ing sabla paniwala na. E milalako kapanayan at pibabatana ing sabla. Ing lugod alayang kayangganan. Ating mga lagong aral, dapot ela manatili. Ating makikagiwan king pamagsalita, dapot iti miwakasan mo naman. Ating kabyasnan, dapot iti ating kapupusan. Epa ganap ing kabyasnan tamo, ating kagiwan tamo king pamanaral king amano ning Dios. Dapot nung datang na itang ganap, kanita itang eganap, mawala na. Iniyang anak ko, migsalita ko, mimisip ko, at may nga tuliran kong antimong anak. Dapot ngening matuwa na ko, likwan ko na ing panugaling anak. Ngeni ing akakit tamo, bala mo larawan niyang malabog king salamin. Dapot datang ingaldo, akit tayang lupa at lupa. Ditak mo ing balo ko ngeni, dapot king pahintungol maging ganap na, antimo nung makanano na akong balo ning Diyos. Ngeni, deting atlo manatili la, ing kasalpantayanan, ing kapanayan, ating lugod. Dapot ing pinakamaragul karela, iya ing lugod. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ing Ginoo tinubod na ako, ban ipanaral ing mayap a balita, karing tawong pakakalulu at ihayag ing katimawan karing bihag. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin, Pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Biklat na ing libro at ikit na king lugal nung no makasulat ing makatuki. Ing Espiritu ng Ginoo at yukanak, huling pinili na ako ba ni panaral king may pabalita, karing pakakalul. Tinubod na ako ba ni hayag ing katimawan karing bihag, at ing pangabalik da panimanman, ding bulag, at ing pangayat bus ding mayayalipit,
at ipabalo ing banwa na ning pamagligtas ning ginuking kayang balen. Jesus, may gumpisayang magsalita king sinagoga. May tupad yang yeni, iting dake na ning kasulatan, kabang pakirandaman niya yung mababasa. Ikwanungan kapanandaman at pigmulalanda ang sentingan ng kayang sinabi. Ngara. Aliwawari iti anak ng Jose. Nga nakarela, balo ko yung sabihan niya kanako, yung kasebyan, doktor, puluan mo yung kekang sarili. At sabihan niyo naman, kanako, daptan mo naman, king kekang balen, ingabalitan ming depatan mo ka rin, Capernaum. Nga na pang Jesus, sasabihan ko iti kayo kapilanman, ing profeta, malyaring parangalan, king sarili ng balen. Pagkarandaman niyo ko, katutuanin dakalang babaeng may balo ka rin Israel kim panahon ng Elias, inyang minuran, kilub daring atlong banwa at kapit na, at mi ka maraguladanok king mabilog galabuad. Makanyan man, mi tuburan, muntay Elias kanino man karet, inunemo king, meto nga babaeng may balo ning Sarepta, king sakop ning Sidon, at dakalang leproson karing Israel, king panahon ng propeta Eliseo, dapat metong man, kareti alang kinayap nung emo, inaaman at tao Syria. Mimwala ring sablang tao nga tsuking sinagoga, inyan dindamda iti, tinalakadla at linwalde Jesus king balen at delare king bingit ning bundok akatatalakaran ning karelang balen bareng inabu king bagin. Dapot linabas siya king kalilibot nandaring dakala tao at sinulong na ing pamaglakad na. Kapatading mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nga tamong manalangking Banal Espiritu, datang ka o Banal Espiritu, datang ka kamilataning masikan ng pamamilatan, ning milalablabalugod ning imakulad ang puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa. Amen. Dindamye po yung kwento ng San Lucas, king Ebanghelyo ng Mebasa, anong nulalarawane, Jesus, antimong rejected prophet in his own hometown. Sikwilde, Jesus din kayang sariling kabalen. Nano yung backgrounder na nini. Muna, ang ginutang Jesucristo, ikwana ng may popular, may bantog king Capernaum, ampong karing kasiping ng balen ning Capernaum, antimoy Corazin ampon Bethsaida. May manaralya karing lugar areta, at ding dakala tao pigumgumde. King kayang pamagsalita, alalang buring katagang amano nang, era buring dandaman, alalang buring saladan, king kayang amano, makanya niya mawari ka popular, ka bantog ingino, king kayang pamagsalita. Maliban kanito, yapiring kayang pamanulo, karing dakalamas sakit, karing ketongin, bulag, lumpu, pile, maklak, at aliwapa.
And on top of it all, yapiring kayang pamanabi, karing demonyo, karing alip nanda. Dating atlong kriteriyan dete, dating atlong aske, naning kayang pamaging profeta, ikwana ing meging overnight celebrity, karing king Galilea. Marahil, ding kabalen na, king Nazareth, Burira, ing dandamande, panasbuk, pamagsalita, pamanulo, pamanabing demonyo. Nangin niya, ang ginutang Jesucristo nga nang magkwentong San Lucas, one day, minuliya ka rin Nazareth. At itang aldo na ning Sabat, linwalya, mintaya king sinagoga, at karin may masaya nung ikitsepo itang makalarawan king monitor nandin bayo ta magumpisa king gegatang banalamisa makalarawan niya ka rin ni Jesus ang timong tao makatalukbong makatakuku tatalnani ing libro na ning Propeta Isaiah at kaibat atiyo king rostrum makatalakadya karin da inapsene ing amano na ning Diyos. Anyang maghomilyane, anyang magsalita anyang explain na karing tao ning Nazareth, karing kayang kabalen, ing amano na ning Diyos. At first, they wondered, they marveled, they were mesmerized. Kanya man ang magsalita, ni nga nakayan nga ra, kabyas nana. Oneng, di natangyay taning kay isip da, linubya kay pusura, at ngarang mengutang aliwawari ing anak ng Hosea. How come? Magsalita yung makapangablad. Magsalita yung kitmong sintingan. Nanong milyari. Ay ta magtakala. Uling balo na ing gigiyagis kayong isip daring kabalena nga nang migsalita ning Ginoo karela. Marahil, sabihan nyo ka na ako, physician, heal yourself. Doktor, ulwan mo ing sarili mo. Ang tira mong sasabihan kayong lublub da, walk your talk. Put action into your words. Ngara mo wari kayo. Binayang may sindak, inginutang Jesucristo, kayong meging attitude da. Ring kayang kabalen, nung inya, may karapat dakala mala ka rin. At nga nang migsalita, no prophet is honored in his own country. Alang propeta amibapala king sarili ng lugar. O ito po bigsak ni itang kasebyan na ito. No prophet is ever accepted in his own backyard, in his own town. At uli nito, baluta mo na ini, tutuyang tutong, malilyari, kembyenan ng tao.
Ang di mo, ining alimbawa ngay ni, anong nu, ing professor ay asawang lalaki, nga naking kayang asawa, nung manatili ko kaya tiking kagatamong bansa, eto apapag-aral ding anak ta. Keng sweldong kapurunggit at tatanggapangguan timon talaturo, no way na apapag-aral tay boyat at ampoyriya nga na. Nung niya agyang masakit, ampong masakit, ing munta ko king aliwang bansa, manulakan ko, papunta king aliwang bansa, bangkanita, minono, tamo, gawan at gawan ko. O itapin, ikwanang mitiplad para king aliwang bansa, wanang miras, kay ba't na ning mapila na banwa, iboyat na ang poeriya, may kapag-arala, may yari lang. Ingkarelang bale, kubo, may giyang bonggalo. Ingkarelang bisikleta, may giyang kotsi. Ay tapo, nyapin, alang profeta, mipapala, king sarili ng lugar. Tapo yung sample. Metong pa, epubalo nung kilala ye, by this time, Ibelia Santiago. Meto nga Filipino singer who captivated the hearts of the Romanian people. She was catapulted to fame. Keng singing contest. Abala mo muwari kalupanan ng Got Talent. Karin king Romania. She became popular in 2016 and 2018. Nung ketiya mo, ala sigurong malyari. Pero Karin, oita, nakupinan din, she captivated the hearts of the Romanian people. She was catapulted to fame. King aliwang bansa. Mind you, in another country, aliwa keti. Ngeni, hanggang ngeni, very, very popular yun. At akiche kareng YouTube channels. Itong pa, ni Maria Ressa, CEO ng Rappler, may popular yan, may itong Pilipinang journalist. Hindi na niyang Nobel Prize, Peace Prize, Nobel Peace Prize. At anyang magsalitayo, all ears, dahil makirandam kayo. Metong yung Pilipino, naikwa, yung popularidad, yung pangabantog na, keti, pero kingaliwang bansa, may bantog ya. Emo kingaliwang bansa, nune, mabilog ayato. Anyang tanggapan itang Nobel Peace Prize. Nung menatiliya kete, she will be languishing in jail forever until her death. Pero, itapin, anyang inintregare kaya ang Nobel Peace Prize, wow, may bantugya, king mabilog ayato. King sarili ng balen, nyapin tutoy tayo sa sabihanan ng Ginoo, alang mipapala king sarili ng balen. Kasi pigtakande. Kasi nismolande. Kasi era kilala.
ing kayang tagle, upaya, at kabyasnan, antimong anak ni Diyos. Nung inya, may gilang bugasok, ding tao Nazaret, at nanong milyari, o ita, pilit ding lilimitahan ing kakayahana, kaya nga manurang, ewari anak niya mong Jose yan, ewari anak niya mong Maria yan, ewari balutala ring kapatad na, o ita, the people of Nazareth were putting him into a box. They were trying to limit his kakayaan, ability to speak, and power to make wonders. O yan, nanong milyari, ere malyaring kawatan, ere malyaring papanatilyan, kitang kaisipan daw, anti kanitang makitid. Nung inya, nga naning santong kasulatan, linabas siya king kalirut nanda, ring dakalataw, at sinulong na ing pamaglakad na. Kaya malyaring i-box, i-limit, i-Jesus, King Nazareth. Malyaring i-limit, king kayong kaisipan amakitid. Ganawari. Nung inya, diyan burireng lapas tanganan, linabas niyang kabudabud makanyan arapanda, ere anano balang, mintaya, kingaliwang lugar, anong nu menaralya, menuluya, ampon menabing demonyo. Ere a limit, ere a box, ing kayang upaya, agawang makapagmulalang at masanting pamagsalita, makapagmulalang pamanulok, at makapagmulalang pamanabi karin demonyo. So nga nawari kay katamo, antimong meto nga profeta, in profeta, tandaan tamo, is someone who announces, and he is someone who denounces, and he is someone who challenges. Maganyan, ing gawanan ning Ginoo, king kabuwanan ning kayang pangap-tao, king kayang pangap-profeta. He announced the glad tidings, and denounce those people of his kabalan, king karelang masanting apamanisip karela, king era pamanyal pantaya kayo. And then, he challenges them. Challenges them na iya, maliban king Nazareth, malyari ang munta, karingaliwang lugar, anong nuna I express ing kayang kakayaan magsalita, manulo, anpong manabing demonyo, antimong metong a profeta. Ulitan ke, profeta ya yung Ginoo, yet rejected ya keni, because at first he announced the good news, and they were filled with wonder and marvel. And then he denounces them, king karelang makitid na pamisip, and then challenges them. Bangkanita, ilaman, agawara, ingagawana. Itangan po, Propeta tam, kanitang mabinyag tam, by virtue of the sacrament of baptism conferred on us years back,
we became a prophet. Prophet tam. Propeta magsalita tungkol king maya pabalita. Propeta mag-denounce sa sakwil king balen. Magsalita laban king karokan. Agyan ninupayng manasakit. Propeta nung challenge ne ing balang si kakataw makarandam para bang kanita pamintuan de ing kaburiana ng Diyos. Amen. Talakantap. Sasalpantaya ko. King Diyos, si pangmayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengaglik ng upaya ng banal espiritu, mibayit kang Santa Mariang Kapilamang Birhen, lina sa lalam no payang Poncio Pilato, mipa ko keng krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaytas si banwa makaluklok, wana ng Diyos ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin nagbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubiram mieding mete, at king bie alananga. Amen. Lukluk tapo. Nginipugang panantaya ing pamanalaga at pamamendisyon, karing anak, anilapit po at nagpresenta king karelang sarili, at may kibat king awos ni nga pong bang sumuyo kapamilataning Ministry of Altar Servers, awsan ko la po ngini ring anak bang manik keting kaya katamo kong altar. Okay kaming kaluguran, Akura Paroko, Reverendo Monsignor Jose Yulacap, kanako kula pong ipakilala kaya kayo ating mabilog a kapulungan ng Diyos, keting parokya ng Nuestra Señora de Gracia, dening anak at inangu bang sumuyok king Diyos, king kayang altar. Karapat dapat la. Kapamilata na po ning pamanubog king karelang belwan kasalpantayanan, at ning karelang kapag nasan asumuyo, ako po, mamye ko pong patutu, na ila tutulang karapat dapat kaniting kasuywan. Among, anyaran ko po kaya kayo, ing ibeyo po karela, ing kaya kayong bendisyon. Bang maging metong la po karing kaya katamong kasaw, karing kapag masus siyang liturhikal. Ipangako yung ipakit, kembiyeyo, ing kaya kayong katapatan, kanako, antimong kegayong pari, at karing aliwapang mamuntukan, kining kekatamong parokya. Opo, ipangako mi. Ipangako yung idawon niya, yung kegayong oras, kimpamanyuyo kin Diyos, kapamilatan na rin mayaliwang kapag masusyan pang liturhiya. Opo, ipangako mi. Ngayon binyayo na, yung kegayong pangako kin Diyos, anyaharang ko po ngeni kaya kayo, karing karelang pengari, ngan tabayan dala po, at tabayan dalang misulot, king karelang alba.
Manalangin tamu, o ikpang mayupaya, lilangan main tao, kingke kang lupang ponwangis, inaus mo kami ban maging talas suyo mo, anyaharan adwan bike kang ini, imbendisyon mula, reting anak, at tinangu ban sumuyo, kingke kang altar, pagkaluban mo lang si kanan ban manatili lang tapat keka, at kingke kang kapulungan. Iriadon mi kumilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngini po, maraplaring anak kay kayo. At din pong anak ka rin ilapin po rin future priests of the church in the Archdiocese of Pampanga. Nyapin, ikayo panalangin nyo la at lalong-lalo na rin karelang pamilya na sana ubugan dala para magilang profeta kalupanan ng Ginoo. Aki katamong dindam at kwento nandin bagya. Ngini po, palakpakan tala rin kaya katang anak. Talakad tapo para king panalangin pangmalda. Manalangin ta king Diyos, ing sibol ning sablang pakamal. Ban maging dalise ing kekatang lugod at sumulong king Santa Iglesia at king Yat, ing pagibat king balang pedunan Gino, mananos sanang dimbyemi dalida ing lugod mo. Itangan po, Gino, manano ding biyemi, idalit da ing lugod mo. Para karinganggang ministro ning Santa Iglesia, kilala re sanang miyamasama sing Ginu at sa upandoring taong sumulong king karelang kasalpantayanan. Ing lugod da king Diyos at ikaring tao, yasanang tumayid karela. Ipanalangin ta king Ginu. Gino, mananong ding biyemi, idalit da ing lugod mo. Para karingat syuking upaya at pamanimuna, ban ela maging palalo, milako katapatan o magdulap mo king sarili rang kapakanan. Ban lugurandoring taong mi pagkatiwala karela. Ipanalangin ta king Gino. Gino, mananong dimbyemi, idalit da ing lugod mo. Para karing sayantipiko at taong mga biyasa, ban atok na sando ring lihim na niting yato, at ding misteryo ning biye, baning lugod, yaing tumayid at munye inspirasyon karela, ipanalangin ta king Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalit da ing lugod mo. Para karing hanggang social workers at ding mumugit king edukasyon, ban ari nandong kapanayan ding at sulalam dang lingap, kapamilatan ning karelang tiwala, ning karelang diwa ning pamakyabe, at ning lugod apasigla karela king tungkol da. Ipanalangin ta king Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalit da ing lugod mo. Para karing komunidad anong nuta mababiye, ban mabiyasa tang maging mapibabata, sumuyo at magtiwala king metong at metong, at ban gampanantay ti uyab ning lugod. Ipanalangin ta king Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalit da ing lugod mo. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta king Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalit da ing lugod mo. o igpa, kay kakay manalig bansikan at manatiling lugod mi. Gawan mong malyaring apagkatuwala ng timoy lugod ng anak mo. Ang mabibye kaya be mo, manggaman king alanganga. Amen.
kay gabadot, baning kakot kay gayon daon, tanggapyara pa ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuwiting dawon karing gamat mo, ki kapurit kaligay ning kayang lagyo, king kakatamay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo Ginoo, ikatula mo sana ring regalong daralami, king kay kang altar, gawan mong sakramento ning kay kaming kaligtasan, iriado ni kamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka At nayo antimurin, rin po suyo. makayat nano king Salamatan Ginoo. tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at Tunipin matulit. karapat dapat at matulid sugad at makakabos ing pasalamatan daging sablang penandit. At numan ka rin o ginabanalig pa. Mayupain to talangangan Diyos kamamilatan ng Kristong Ginoomi. At yuke ko ing kay kaming pangayatyu, pangimut at pangatao, king pamibiyay-biyay mi aldo daranasan mi, ing kay kang lugod, king lugod mong tenam, king meto yat binyene ning kay ganak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga babye garantya, king akayabi mo kami, king siping nakapilan man ulinita, kami sa blangko ring anghel karim banwa, dalit mingke kang ligaya lang tuk ng aming ang kakanta. Tunay kapin banalogin ni kayong panibatanan ng sablang kabanalan ulanita. Pagpalampuing pabanalan mo sa dating ayat ng slag ng Espiritu mo ban para kay kami. Malalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. May madang kusang lupkim pa may lazat kamatayang kinwaning tinap. At pepasalamat siya kay Pirasone at binyane ka rin kayong disipulos nga natanggapanyay. Ikungan at kananye, iti ang ganakong katawan na midaon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayan pe po salamat kay gabin niya na kalis ka rin kayong disipulos nga tanggapan niya ikungan at minum ko kanit. Iriyang kalis ni ganakong daya, ang daning bayo talanggang tipan. Amibo para kagat pa rin sa belang tao, magiging patawaran ng kasalanan daptan niya iti bilang kapigagan akan kanak. Pasiyag tayo ngayon, misteryo ng kasalpantayanan.
ining gaganakan miyaw igpa, ing kamatayan, at pamanyabli ng maybe ng napdaraon miyakek, iting tinapin ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Lahat wing pasalamatan kek, ing pepalyarian mo kaming, matampang talakadarapan mo ban sumuyo kek. Mapangbabam ng paggamu ingi kami ang sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunana kami ang ting metong ning banal na Espiritu. Ginakan may oig pa in Santa Iglesia ang makalaganap, king meto yat baniginap yasa king lugod. Kambini kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kami Arsobispo, ading sablang pari. Ginakan mula naman din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa king lugtam, ginakantala rin kaya katang bit-bit at darala na personal na kay doon king Diyos, kaniting panalamisa. Ginakan mula naman, ding kapatid ming pepoy naon at maninayang sabling miye, at ding sablang miyang unabiye, tanggapan mo sana. Imaligay mga harapan pagalulong mo kengan, gaano kayong karapat dapat magkamit, kimbya lang ang gabang kambe. Yun na Birhen Maria, ito rin Diyos, kambe ng San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles at ding sablang sa Antos, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun, puri nagat paligayang kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambe na't kaig pang mayupay, kagawin ng Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman king alang-anga. Ngayon po yan tayong igpamiglalang kay katang. Kapos magamiyaw, ginuking sablang marok, malag ng paggalubing kapayapan kayong panahon, may bangking kasawapan kay kang pakalulo. Paradi kayong may kapos kayong kasalat, maligtas kaming sablang kaligalig. Kaunay kami kamben, maligayang kapanaligan, kayong panyatan ni Yesu Kristong kay kaming talapangap.
Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan nalakwang ko kay kayo, ang kapayapan ko mabiyay ko kay kayo. Amo sana babalikdan, din kay kami ang kasalanan nila, waning kasalpantiyanan, ang kayong iglesia at pamayapan, may puan bilog, nagpang kayong kaburian. Kambyat magari manggaman king alanganga, Amen. lugod at kapayapan ni Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin, Tapong yan, may kakamit ang tama at may kakalugod kay kapayapan. kapayapan po. Peace be with you. Maraming Diyos. Nyo'y koden ng Diyos, nyo'y milakong kasalanan ng iyat. Nung lumayaws kingapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tamo po. Tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod day pa. Tatanggapan king mipmong lugod at kapasalamatan inke kang divinong tatak ning pamamingwa. Inke kang kadyosan, babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mipmong pakumbabang kapasalamatan at darawan ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan na iba. Pagparalumpo ko keka, ing panlualon mo ko at ding pakamalan ko. Kapamilitan na niting makpasubaling tatak at pangako ko ing biya ko, king pamanyuyu keka, manggaman kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na iba. Ibiya mo ing pakalulu mo, kareting masakit a panahon, kaluguran na iba. Darawan ko keka, ing katawan, daya, kaladwa at pangadyos ning kekang lusok kaluguran na anak. King pamamayad para king kasalanan ning yato, ampon para king kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoo, ipasik nangan kapamilatan dareting mangabus akalam. Panalangin mi o Ginoo ing kapamilatan aniting saop tingalang anggang kaligtasan ing tunay kasalpantayan alang patanat sumulong kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Balayan namin Tuhan, balayan ay naus mo, balayan na pinili mo, balayan mo ang Ginoo, keka ng kapapa, kekang palamunga, kekang Ginoo manatili kay kayo. At keka Ang antimurin. ng Diyos, ingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari ni may kayo king pamikakalugod. Salamat, King Diyos.